U Sarajevu je 94% Bošnjaka. Ima više Kineza nego Srba. U Sarajevu danas imate više Kineza nego Srba i Hrvata zajedno. I just wanted to encourage 200,000 Serbs who left Sarajevo. That is the point, because a friend of mine, they do not talk to you that 200,000 Serbs left Sarajevo. Sve manji broj Srba u Sarajevu je dokaz gdje stanuje etničko čišćenje, gdje stanuje netolerancija prema drugim i drugčijim. Za razliku od interpretacije sarajevskog humora, nekima matematika i demografija ne polaze za rukom. Već godinama se brojem i statusom građana srpske nacionalnosti koji žive ili su živjeli u Sarajevu manipuliše u dnevno-političke svrhe. Željeli smo provjeriti da li zaista postoji uporište zasnovano na činjenicama u pojedinim tvrdnjama koje smo mogli čuti na početku videa. Konstatacija da neleto matematika i demografija nisu jača strana, rezultat je podatka sa popisa stanovništva koji kaže da je u Sarajevu živjelo 157.143 građana srpske nacionalnosti, dakle mnogo manje od pomenutih 200.000. Najprije ćemo se pozabaviti brojkama, teritorijalnim uređenjem, a zatim i uzrocima manjeg broja srpskog stanovništva u Sarajevu. Sarajevo se pri propisu 1991. sastojalo od 10 opština. Već u drugoj polovini iste godine se opština Pale odcijepila od Sarajeva, što po automatizmu znači 11.284 građana srpske nacionalnosti manje, koliko je bilo prema tom popisu. Danas dio teritorija nekadašnjih gradskih opština pripada susjednom istočnom Sarajevu, gdje prema nekim procjenama živi oko 90.000 stanovnika. Vratit ćemo se u 1992. godinu, odnosno početak iste. Postoje tvrdnje da je već u tom periodu, prije samog rata, došlo do odljeva dijela srpskog stanovništva. Ja znam slučajeve kada su pojedini Srbi, bilo da su u raznim službama, javnim službama, upravama i tako dalje, tražili od svojih šefova izlazak iz Sarajeva, odnosno plaćeno odsustvo 15-20 dana i tako dalje, jer su im vjerovatno rekli da će Sarajevo biti pod kontrolom JNA, razumijete, srpske vojske, za 15-20 dana, razumijete, znam takve primjere, slučajeve i tako dalje. Ove tvrdnje je teško pretvoriti u statistiku, pa ćemo nastaviti dalje do perioda opsade Sarajeva, u kojem je ostao značajan broj srpskog stanovništva. Na teritoriji na koju je kontrolisala armija Bosne i Hercegovine, ovdje u Sarajevu, bilo je negdje oko 20.000 građana srpske nacionalnosti. Tih 20.000 je, kako ocjenjuje naš sagovornik, živjelo u istim uslovima kao i komšije drugih nacionalnosti i značajan su dio tužne statistike smrtno stradalih. Oni su bili u ravni sa svim drugim građanima druge nacionalnosti u ovom gradu. Dakle, pojente da su Srbi koji su ostali u Sarajevu bili žrtve opsade baš kao i komšije Bošnjaci i Hrvati. I oni su ginuli sa komšijama, i oni su tražili izlaz iz grada kao i komšije Bošnjaci i Hrvati, i oni su branili grad. Zato dolazimo do kraja opsade, odnosno potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i perioda reintegracije. Kada je odlučeno, dakle, da Sarajevo ostane pod vlašću Republike Bosne i Hercegovine, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine, da su sami najviši političari Republike Srpske insistirali da prije predaje tih općina sarajevskim vlastima, legalnim, legitimnim vlastima Republike Bosne i Hercegovine, da su najviši politički rukovodioci Republike Srpske, tako da kažem, bivali na čelu kolone izlaska Srba iz Vogošće, iz Sajliđe, razumijete, iz Hadžića i nekih dijelova Sarajeva, kompletno Novo Sarajevo do Miljacke, razumijete, i bilo je pod kontrolom Srba. Zatim neki dijelovi Novog Grada su također bili pod kontrolom, kao što je Rajlovac, na primjer, i tako dalje, bili su pod kontrolom
Dobrošević i Bojnik i tako dalje, bili pod kontrolom Republike Srpske. Živio sam u Hadžićima. U Hadžićima sam, znači, tamo sam i rođen, tamo sam i živio i radio i živio sam do 96. kad je potpisan, odnosno 95. kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, kada su svi Srbi sa tih prostora napustili Sarajevo i tako sam i ja i preselio se ovdje u Bratunac. Da, zbog čega je to došlo? Zašto ste napustili Sarajevo tada? To Sarajevo smo napustili zbog toga što i ostali napustili, odnosno što je tadašnja procjena bila da nećemo biti bezvjedni, da je to bilo tek po okončanju rata, da je, a moje lično mišljenje da kod mnogih tada nije bilo volje da mi ostanemo. Vi znate da je od strane pojedinaca pa i organizovane vlasti u tadašnjoj Republici Srpskoj bilo javni poziva da se napuštaju te sredine u kojima su živjeli Srbija, bili te sredine, odnosno teritorije, bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Ti pozivi sasvim sigurno da su kod ljudi i onog dijela koji je bio časno angažovan čak i u Vojsci Republike Srpske i običnih građana, da je izazivalo strah i potrebu da krene sa onim s kojim je dijelio taj ratni period. I Jovo Janjić je za vrijeme rata boravio na teritoriju pod kontrolom Vojske Republike Srpske. On, za razliku od svojih komšija, nije napustio Iliđu. Nisu mogli ni ostati oni koji su napravili neke, kako bi rekao, incidente ili ne znam ja, da ne kažem i teže neke stvari ili pokrali tuđu imovinu. Oni logično nismo mogli ni ostati, se bojali se neke zakona ili tako dalje. Naravno da su onda oni vršili onaj pritisak i na one ljude koji su, kako bi rekao, čisti bili, koji nisu trebali da se boje jer nisu ništa, osim što su bili borci, nešto ružno radili. Da. A onda i ova sama politika da se ima svoja Republika Srpska, da je ona homogenija, da se svi Srbi presele u nju i da žive, da kako bi ona imala, više ono što se kaže, i smisla. Vršeći pritisak na Srbe da napusti teritorij nekadašnjeg srpskog Sarajeva, koji je Dejtonom pripao Federaciji, građanima se obećavalo sve i svašta, pa i izgradnja većeg i ljepšeg Sarajeva. Bilo je priča da će se biti grad bolji nego ovaj, maltene. Ako nema vode, dovešće Drine ili tako, bili su neki nebuloza ili tunel kroz Lapišnicu 16 km, tako, to je sve, mislim, to je stvarno, nerealno, ali je bilo, donosili su i makete tog novog grada i tako dalje, pokazivali nama i tako dalje svi. Međutim, svi ti tadašnji ratni načelnici koji su se razbježali po Republici Srpskoj, svake svoje, ono što se kaže, građane, svoje opštine, svoje stado, kako bi se reklo, htio da povede sa sobom od Bratunca, Bijeljine, ne znam, Višegrada, Trebinja i tako dalje. Postojale su, tvrdi Janjić, izjave sa druge strane, koje nisu ohrabrivale Srbe da ostanu u svojim kućama. Jedno koji su Srbi zapamtili kao jednu prijetnju, eto, Rahmetli Alija Izetbegović, on je recimo izjavio da ne može niko ostati ko je pušku nosio, a nema kuće koja nije imala nekog borca ili tako dalje. To su ljudi smatrali da maltene ne može niko ni ostati. Da. Druga, tadašnji ministar, mislim kako se zvao, ministar vanjskih poslova, vidiš kako zaboravljam, sjeću se, on je otprilike izjavio da djeca koja su, tada su bili ti neki mitingi, šta ja znam, pojavljivala se djeca i tako dalje, da ta djeca koja su viđena na tim mitingima neće moći ići u školu i tako dalje. To je svako, mislim da je to malo bilo izitreno i nekontrolisano. Kod Srba je to bilo nešto značajno kao znak neke prijetnje ili da se ne ostane i tako. Nakon odlaska uslijedio je period stvaranja uslova za povratak, na kojem čelnice Republike Srpske posebno insistiraju, tvrdeći da, za razliku od Bošnjaka, za Srbe u Sarajevu nema mjesta. Srbi koji su ostali radno sposobni odmah iza Dejtona, oni su imali neke šanse, recimo pogotovo ovi državni službe na opštinama i tako dalje,
recimo konkretno opština Iliđa, svaki bivši radnik, službenik opštine Iliđa je mogao doći na posao i ostali su. Međutim, kako je odmicalo, sve je nestajalo radnih mjesta jer je doživjela se privatizacija. Više ljudi se nisu mogli vratiti na svoje radno mjesto, čak ni Bošnjaci, a kamoli onda da dođu u Srbiju. Mi moramo biti svjesni činjenice da i broj zaposlenih mladi ljudi, posebno Hrvata i Bošnjaka, nije ni približno onakav kako svaki normalan čovjek u ovoj zemlji želio da ima. S obzirom da je vlast RS-a zabrinuta zbog nezaposlenosti Srba koji žive u Sarajevu, logično je, barem bi tako trebalo biti, da oni imaju poseban položaj kada je zapošljavanje u državnim institucijama u Sarajevu. U zajedničke institucije pretežno dolaze Srbi iz istočnog Sarajeva, jer je politika u tim organima, šta ja znam, od Skupštine do svega, su političari dolaze iz Republike Srpske i oni sa sobom vode svoje i šofere, i službenike i tako dalje, većinom. Tako da su povoljniji. To je u stvari, kako kažem, neko licemjerno ponašanje, jer se sve tvrdi da ne može se zaposliti u gradu ili da nemaju Srbi šansu, ali svak dovuče svoje, dovede sa sobom, tako da se znali, recimo, autobusi dolaze na posao s Pala, a recimo Srbi, mi sa Iliđe ili iz Grbavice i Loviri, koji nisu imali šanse da se zaposle u tim organima. U strukturama, institucijama države Bosne i Hercegovine zaposleni su uglavnom Srbi koji dolaze iz Republike Srpske zbog toga što, nažalost, stranačka podjela koja je sada već postala suviše izražena, obezbeđuje da praktično stranke koje su na vlasti u državi tako zapošljavaju i ljude koji su skloni članovi ili familije ljudi iz stranki koje su vlast. Tako da mi Srba iz federacije u državnim organima imamo zaposleno vrlo mal, gotovo minimalan broj. U organima federacije, kantona ima, a pogotovo u vladama, jer to je obezbeđeno Ustavom i aktima koji regulišu formiranje i rad vlada. Zanimalo nas je gdje se danas nalaze predatni građani srpske nacionalnosti. U zadnje vrijeme tendencija ovih koji prodaju imovinu najčešće se zadržavaju u istočnom Sarajevu ili u nekim drugim dijelovima Republike Srpske, ima i po Bijeljni, ne znam, Trebinju, Višegradu i tako dalje. U ovim istočnim dijelovima Republike Srpske ima jedan dio i u Srbiji, a najsrećniji su oni što su otišli i mimo i Bosne i Hercegovine, mimo ovih prostora, ima i po Kanadi, Americi, ne znam, Njemačkoj, gore, skandinavskim zemljama su. Većina tih koji su otišli, a koji se još uvijek nisu vratili, nemaju ni namjeru da to urade. Najveći dio tog stanovništva, ovo što je otišlo van teritorije bivše zajedničke domovine, nije se ni vratio. Dakle, taj dio, a to je veliki broj porodica, objektivno nije ni očekiva da ostvari neki značajniji povratak, niti je ostvaren. Ja i dođem dole i odem i tako, mi dolazimo organizovano, evo možete imati priliku recimo sad za zadušnice 14. 15. februara, mi organizujemo odavde prevoz pa dođemo tu i za vjerski praznik u opštinu Hadžići 21. za Gospojinu. Nemamo nekih problema, ali sve to malte nek, kako je rekao, možda je ružan izraz, ali imamo sve to turistički, odnosno tako to, želja da se vidi rodni kraj, ništa više. Neki sa prijeratnom sarajevskom adresom prebivališta su se vratili, poput Veselina Vlahovića Batka, koji je trenutni dom pronašao u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine. A neki su radije odabrali Ševeninge za svoj dom. Oni koji su se vratili, tako barem tvrde, nisu imali negativna iskustva. Ja, pravo da vam kažem, lično nikad ni jedan nisam doživio pritisak, čak sam imao jako prijatni susreta od mojih bivših, recimo, kolega s posla ili poznanika iz sporta ili ono koje sam ja ranije znao prije rata. Ali teško je to nekome objasniti, svak misli da ja to sad pravdam, taj svoj opstanak tim, ali to je zaista tako bilo. Do objavljivanja zvaničnih podataka iz posljednjeg popisa stanovništva, broj Srba koji žive u Sarajevu je još uvijek u domenu spekulacija.
po našoj procjeni, barem na ovom reintegrisanom dijelu, to je onog ratnog srpskog Sarajeva, nema više od 4-5 hiljada sigurno. Pretpostavljamo na osnovu tih pokazatelja koje imamo, neki evidencija, kontakta sa ljudima srpske nacionalnosti, da mi imamo danas, evo recimo u Sarajevu, negdje između 25.000 i 30.000, u Federaciji negdje 60.000 građana srpske nacionalnosti. Znamo da neki drugi iz različitih razloga kalkulišu sa mnogo manjim podacima i brojevima. Mislim da oni nisu tačni, da ova naša saznanja koje imamo kroz našu dugogodišnju aktivnost puno tačni. Kada bude sređena statistika popisa stanovništva, ova najnovija od 2013. godine, onda će se vidjeti u stvari da je veliki broj Srba iz Sarajeva ostao na području Sarajeva, ali na onom području Sarajeva koji je pripao Republici Srpskoj, a to su uglavnom Pale i dio Trnova koji su bili u sastavu grada Sarajeva. Umjesto licemjernom prozivanju i izvrtanju činjenica, politički zvaničnici bi se zaista trebali okrenuti ka stvaranju boljih životnih uslova za sve ljude, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Jevreje, Rome i ostale. Mada, kada racionalnije sagledamo, jedan od naših sagovornika je ipak bio u pravu. Političari tako žele, jer oni maltene žive od te politike tako razdvajanja, ne spajanja.